Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amang kaheman aron repen long le kacharai atumapan pavir vekji mate eviction padovek jipu akaheman ateng mate kematha ateng si pini Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department lapen administrative mate Tricom Saiki lapen state government atum chelang si Bokajan constituency ar lokido dudu koloni along aron repen hem kachikim lapen longle kacharai atumapan tharle et api pini utha khan bosti along kamet hem ti primate ke tharle asai dengpon laso along penang an soluk sodak thek pon long sitak pun an ki Tricom Saiki lapen forest protection charap chitodun si ki pripon padopon News Desk report News 24 Karbi Anglong Pinyada Porpai Kep Apor Pen Lumpajong Constituency ke Parlo Dipu Karbi Employee Association Klembang Arpu Kemi Cepek Ponsi O Taking Mate Semi Kedeng Asai Deng Pon Bangsa Asai Kedeng Pon Adim Lakit Lurulang So KEE Central Committee Asai Hem Along Si Padopon Semi Kedeng Abang Pu Amen Laki Hakim Rongpi Maipu Sangpi Dipali Ingjaipi Paniram Hanse Dilip Rongpi Dun Maipu Lapen Kong Chun Bangarpu Joy Sing Tiranapan Pekpon Lapen Tu Dorsing Be Sangpi Karan Hanse Pi Joint Secretary Kangura Hanse Office Secretary Piren Teron Finance Secretary Sar Singh Ingti Sangpi Binakrupi Jonathan Ingti Ken Singh Be Organizing Secretary Rup Singh Ingti Publicity Secretary Pan Singh Kro Cultural Secretary Lapen Advisor Arpu Lake Bor Singh Teron Long Singh Timung Lapen Paniram Timung Atumapan Arpu Pekpon Lapen Tu O Taking Mate Seme Kedeng Pado Pondet Api Padma Siri Award Kelong Atum Abangpu Taneswar Ing Tiapan Archodam Si Ing Samjen Pen Pachun Pon Association Central Committee Asai Long Diltum Ki Nona Kimia Committee Tum Seme Kedeng Me Duponlo Sentum Seme Kedong Amelong Nangachetung Batalui Sarpo Chupapon Sarot Nesor Tiso Lapen bidisar sarbor sing teron alang tum pahini pan hang parlo lapen non nil tum kedubom tum makimia presiden sar hakim rongpi nili general secretary sar dilip rongpi lapen nili RE karjab joint secretary sar jonathan ingti kan cenglok kedok pe kathe manpeng kedo Karbi Police Association tiri piamelong karjab thip abang pu Songja po songja pi tu mencelak pet sin tu pini labang so me papono la pen labang so me lo kacerai ponathe lam thik la ponlo ke bang bo marni aur se me Karbi khe phan kang thur pon ji phan ke mi sena to warolong an hampha sai claim nang sondo an tu Karbi Police Station ben claim pon lo nang sin tu pini ceparai ponlo apen pini la isi mesen kecepat parai pon dolam dengan sar Dhaneswar Ingti non het Padmasri Award 26 January 2022 Republic Day nilang fan Central Government ahin pen pejir ponlo sialang ni fan labang so nong nam Karbi Anglong rat pan kawan pi pu pang thek pon sin tum Karbi Police Association Central Committee pediam me pen ceparai ponlo sinon alang ni fan tum kar chodam ni fan cisi cedang ponlo asi piname tum kantuk we bang koira pho bang pu an pada ko opten member bang pho pen Akimi member hapan sin itu kado strength bang koira bang thongke ban papleng ban sin itu pindah me bang pajit poni kok lo kado News Desk report News 24 Karbi Anglong Kardom nili KKC amai fu mate Karbi kurusar chingu mamai amai fu nilimen dhonjing teron lapen pongchubut omasi teron pongchibuta nilimen je thangklong lasi nangli tom phanchuningri kadu ko be kurusar phanchuningri lo non ningkan kimi arni tarik isi ingraji abake kadu ko be kurusar tum karti ka phejo kurusar tum anta horbong arnam mate bongchin bongko arnam pu non dengan bang phak bang jora phan hemprek hem thike long ya phan kadu ka be oke pran kimi ya phan la bang so bang nangli tum bang an suse ili to makhaya mai kimi ya phan pura nangli tum phan chuni lo Karbi kurusar amaya hinte la sinili lam theta la asi pajut ko